ISTB기 Hello Doctor gi thorom yang tabir punamku khurumjari ngasigi episode tadu mutaram muksari ngasigi Hello Doctor gi thorom dai khoina thamjari ba topic si breast conserving surgery for breast cancer haibani breast conserving surgery for breast cancer cancer naraba breast kannanaba pangthokpa surgery makhal haidna sumane thamjai ada sigi topic si maruoina ngasi lakotchabagi maruoiba maram amadi October tha itself si National Breast Cancer Foundation lebak sigi oina Bharat Nation sigi oina leiba chobwa foundation amani masina sinbiba National Breast Cancer Awareness Month haidana pangthoi October tha se adu siga mari leinana aikoina ngasi gi topic si am maruoiba topic ni aduga Chali Bathasigi, Quadigi Hena, Marueba, Aduga, I couldn't sweeten Lokotavia, Dugumba, subject matter Duni, Hena, Pausi. Tasing Badi, Sipang Tupugi Maru, Maramdi, campaign to raise awareness of breast cancer. Aduna, breast cancer Karino, have a see. Sweden, Nipum Kudimak, Kangan Bagi Pandam Duma, Manga Tamba, Aduga, educate the public about the symptoms of breast cancer, causes, my causative factors, treatment, permanent treatment or treatment options mayama aduga magi cure amadi prevention haidibi area singsi masigi information mayam si pawdam mayam si masigi chatliba tha si masigi manungda miyam da khanganabagi pandam si thambani aduna haidiba yamna maruiba tha sigi kudong chaba si lojaraga ngasi breast conserving surgery for breast cancer haibasi pangthok chariba thorom Hello Doctor Thorum sigi subject wena ikuna topic wena thamje anu meng tabiro punamak taram okchabagal loinana ngasi gi thamje ba topic sigi expert wena koigi studio da hoji lesson be yamna kai khumna jariba Dr. Ayekpam Anil Meetei hoji Alexander Lebire Dr. na paibi degree si MS General Surgery losin be matungda DRNB have Doctor of National Board Surgical Oncology sida losin be matungda hoji na consultant surgical oncologist sija hospitals lango gi Sija hospital da daibiri thawai pangbiri doctor nasi ki thorum da dum taram thank you hoji charapa madi kari gi damak maruina sigi national breast cancer awareness month na October thaji pangtoina charapa madi aina pandi panjare sigi importance aikoina India gi oina Indian nation gi oina pangthok charbasu Manipur da amtang particularly la akanda sigi awareness pina nabagi haidu whatever information we have Kamai to generally chop people that on the dege have Wakulot Pandam Sweden. Kari Maruna Sizo Hostas, Kudamoina, one of the examples in the local Sarkanda. Kari Pang to Ikajosi observance. Breast cancer awareness month says he among the Gisahika, among the Gi, some Prasada Kugi awareness pin about breast cancer, I will Lena Laionko, Gimoy Kamina diagnosed Ogoni, Agomoy treatment, Sigi Matang stays the Pangtok Tunalae. Aduna koi Sija Hospital and Research Institute Langol da laibisina su sahi khudingi oina koi gi October tha se koina breast cancer awareness man oina observe tawjai sidai sida sahi khudingi oina koina sigi tha sida mayam da khara affordable so oina ba free camp se mu tawjai ko sida free camp taw sida kana nupi jing lawba ya ba se khoi gi moi gi free annual checkup ama tahoba ko breast free annual checkup breast ki annual checkup ama tahoba adagi dakar leba myo sing da khoina mammography ki screening se akhoi gi mammography ki screening gi sigi opportunity je subsidized rate ta si tawna bagi siga loina na dum pangthok sari hai ta sime amngaji to some extent khoni ngamjaba area kharda sumaina mansi observe tok masiga observance ga mari na sumaina khoi gi kana ra ba hai tare ana la yengi do maruena breast cancer gi matang se isa pangthopi habasima yam nungaji ado sigi hujik maruena kayam yamna Manipur da nupi singsi maruena breast cancer se alarming oirege ado kramatawi moigi chapchaba magi data myam do habi dragasu Manipur da kramaina magi kind scenario si Manipur gi kramaina breast cancer gi punna yengbada mamang sahi khara gi mamang da quite common cancer diagnosed as lung cancer. Lung cancer.
lung cancer sina smoking ga yam related oibanina akoigi smoking se sisu handarak matam amada after world war gi loirakpagi two gi loirakpai swaida mayam se paktakna worldwide oina smoking se epidemic haitare ko adu lakpudagi lung cancer sina for almost 30-40 years se mana number 1 cancer se dum oiduna la recently 2022 da phongba akoigi data gi matungina worldwide ki oina breast cancer sina kwaidagi commonly diagnosed cancer way music okay aduga manipur su adum breast cancer se masing yamna lay sabsana koi breast na henbra keno ne henbra di sabsana hai ngam dra data do koi update oi da ba kai ge mama reason ma lay banina adu su hujik manipur da lung cancer breast cancer moi se yamna common cancer jing gi manung da challe hai bata sima sigi marwena information se koina khambagi tangai phadabudu aduna mioibasi anabasi lairabauta pangthok chamba haitar adu hek timely doctor gi manakta salahudaba tana hogdaba yeng hogdaba ga su yawi adu sigi thama chupna pangthok kadoriba marwena moigi slogan se living beyond breast cancer haiduna aduna hingse khoi aduga breast cancer si na lagum se haibani yani ge ngakho se haibani ana sigi slogan siu amna phajari sigi makha da pangthokpa sigi tha se thabung chupnani pangthokadoriba sine khoi kudongsa punama season ga piriba kudongsa singsi khoi lahobugi tangai phadabado madu lai nako phamna si kudongsa sing login sin mai thamjage ada hojik thamjariba topic si breast conserving surgery for breast cancer adu hojik conserving surgery si kaksi laksa dringai deni ado breast cancer habase ta sing madu aikoina mina kong wijana adu swaida angtang doctor na ta phajana define to view do khoi viewers sing adagi nupi wi bising maru mayam sing angtang khangja bu yana ado cancer habase sam habada any breast ki nataba any body gi organ amada hekta tawu yaba khoi masigi sing na maru ba maram de haita de khoi miyoi bagi body there are cells in moi gi life cycle lai khara cycle few cycles ko magi hanjan divide toraga anoba mu form toba adagi ari baduna siga ko adumaina toraga cycle ayam balai cancer hai balaina sidana kamai toge hai kanda akoi gi body gi cells sing se magi gene sida akoi gi environmental factors genetic factors mayam sina effect torakanda akoi gi cell gi gene sida act torakanda akoi gi hujiki cell se unlimited times keno to han bai tare ma se dum macha pok tan dum lei bai tare ko aduni cancer se samlapna aduga breast cancer sisu aina ngasai haja khara kwaidagi common oiba cancer singi manungda amani aduga cancer mayam gi manungda akoi yamna line diagnose toba ngamba hai tare ko akoi atopa breast is mapanda leibo organ ni ko aduna yamna line diagnose toba ngamba adagi screening ko sungna nadaba mi amada screening toraga khangdokpa ngamba adagi hujik yamna advance oipai matungina yamna treatable oiba cancer singi manungda amani haiba tare breast cancer yamna nazaragasu hujik yam nungai ba haitara akoi good news na akoi treatable oi haise ado magi condition budi lerongani ado swaida sima positively akoi mangda thamakan do daida ada hojik simagi breast cancer si kitang swaida stigma kharasu leibu dumaina mioi ba se hek karigo tamda sum phi manungda leiba akoi haidokpada nungai taba aduga nariba posi scientifically akoina medical science ki somlomda ubangam dana hanagi tradition chatna bi ikaiba hangoiba sumba stigma kharasu still leibu dumaina aduna nare khangna matam chana yemhokda bi kuno sumba gadi thengno case comment case adum lei di anaba singsina hujik ayam hana stigma se moina first ta moigi karai da satuino khangdaba ko first ta breast cancer jing se koi gi nupi da pomba ka ge sida anaba sina moi khaloi je nupi gi anaba yengba haibdi gynecologist te satpa gum ko adagi moina breast kumba sidi yengdamina moina su ek idea do phajana leitaba ko adagi moina daka leragana amuk surgeon da referral tawbirakpa ko ayamana adumaina moigi karai da satoino khangdaba sima leire ko masana adagi
ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯏꯅꯤꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯅꯨꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯃꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯩ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯄꯤꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯅꯨꯄꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯒꯩꯗꯤ ꯒꯥꯏꯅꯤꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯇ ꯆꯠꯂꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯒꯥꯏꯅꯤꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯇꯒ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯇꯣ ꯁꯤ ꯒꯥꯏꯅꯤꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯨꯡꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯒ ꯆꯪꯁꯜꯂꯒ ꯍꯪꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯖꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯟꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯠꯄ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗꯔ ꯑꯃꯅꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ MBBSꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯔꯛꯇꯗꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕꯅꯤ ꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯕꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯟꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯔꯦꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯟ ꯕꯤꯍꯥꯐ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯇꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯥꯏꯟ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁ ꯂꯩꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯇꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯏ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯎꯠꯂꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯆꯤꯡꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯏꯁꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ 50s ꯀꯣ 50ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ 50ꯁꯤꯅꯦꯕ 50s ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 60s 70s ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯁꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯃꯨꯛꯀꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯆꯍꯤ 10-30ꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯄꯀꯣ ꯑꯇꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤꯒ ꯎꯗꯅ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯄꯥꯊꯔꯛꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯜꯁꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯒꯥꯛꯇ ꯄꯣꯝꯃꯛꯄꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯒꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯣꯝꯕꯁꯤꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯕ ꯁꯦꯒꯥꯛꯇꯒ ꯄꯣꯝꯃꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯄꯜꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯍꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯩ ꯃꯆꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯤꯄꯜ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖꯁꯦ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯒ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯒ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟꯒ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟ ꯁꯝ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯤꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 50ꯒ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯕ 90ꯒ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯁꯨꯡꯅꯥ ꯅꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯖꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯡꯅꯥ ꯅꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ
and importance of screening se dai di laktori se yang kai ka sura adi sudor ka haradi adum routine oina annually koi gi thabak sangbada natraga army daga chawda annually medical examination sumaina tawthokadabni haiba tare mayam simle da masi sign symptoms of doctor na tapir badumaina bombagi tangbagi ulceration ulcer oibagi natragana disease nipple disease ki kari mayam si laire adagi nipple ga se manungda keno toroga manadaba amana ek sanction gi bako sigum se dum kaman adagi breast ki deformities se manaraktaba suma dum oibe haiba tare adunadi sumba hoji vividly doctor na adum irai laina koina khangjeba yaba magi warning sign and symptoms it might tapi ado taseng na adugumbagi sign symptoms si lairku matamdani adu whether it is masi carcinoma cancer ni ana haina confirmation amadi changidana adugi process of diagnosis saitare aduli kari taw process of diagnosis ya koina mayamna sudum khangbina triple assessment su hainai ko first triple assessment gi components the physical examination ko doctor mana yengba gi physical examination gi magi suspicious oiba oidaba adu ma yengani ko akoi gi breast da pomba se da ayamana di cancer na te ba ayamana di benign oiba disease fibroadenoma abscess ka ge mayam lai gare ko adi fibroadenosis suma mayam lai gare adigi physical assessment ma lai ni ko adagi second imaging sida koina breast se koi 40 years ki swai dadi amna dense hoeba haibadi moigi breast tissue sina yamaga koi fat si yaw deba ko aduna sigi 40 years and below sidadi koina mammography haib se koi kanoni x-ray ni breast ki aduna mami seng deba moigi 40 years ki makha da leba nupi singda mammography tawsida mami seng na ta de ko aduna sigi makhada lebese amana koina ultrasound gumana hena prefer tawi ko aduka 40 years ka helagana koina keno sina mammography sina prefer tawre ko imaging ama physical examination ama leira imaging ama leire ko adagi thirdly sida koina signary ba pot sida koina tissue ama khara lauraga koina assessment tawdoine ba koina pathology da thadoine ba sisina biopsy kore ko ado biopsy sida mayam conventionally tawnaba se FNAC yam laina yatuma chama thilaga tawba yare ko aduga koina yamna singnaraga di koina hojiki core biopsy ga habse sisina hena preferred oireba kaigino habadi FNAC da loriba sample se kitang yatuma cha koigi hida kapnaba syringe to aduiduna thilaga sample do khar khatane balawse adune adequate oiganda ba haita koina diagnosis kidang na taba koina breast cancer je type se makhan koina hormone positive oiba oidaba HER2 positive oiba oidaba kaina lairige ba aduiduna hayeng FNAC sina thillakan su aduga hayeng adugi report la akan su kari tawdoino khangdaba haitare ko magi report ne adequate oidaba aduma matang mayam lai haitare aduna adu guma matamda koina core biopsy ga se si tawe adani am thena je matamda sentinel akoi lymph node biopsy ka haibu gum so haibeta ji sina karma makhalgi biopsy oidun sigi sina akoi treatment gi dane sigi sina breast ki bafam dana te koina khoren kona budi laksai khanane koi breast ki cancer gi treatment tawu matamda koi segaki mi se loi lokthue ba ko segaki mi lokthokpa se koi gi segaki lymph node mayam segaki de lokthokpa se daista hanadi loima lokthokna mine ba segakta lebje whether ma se positive oiramgadra oiramoida sauthokera sauthokera every breast cancer da lokthue ba hojiki sentinel lymph node biopsy haisna koina breast daista surgery torom daista mamangda dai na traga radio colloid chai ko adu capsule lakanda hojiki sidagi breast dagi quite first oina drain tower lymph node se aduido hana operation toraga machet ama lokthone aduido positive oibra negative oibra habidi cancer yaubra yaudabra yengane karigumba aduiduna cancer yarum jata di further surgery se axilla se tawroeba habidi surgery do axilla da tawgodi doriba surgery do pixel aneba
aduga masisni sentinel lymph node biopsy haisna yamna sina diagnosis diagnosis ki options lakpa matang dai mane mane sigi area sing su lakne do ji maruina mammography gi hujik tapi matamda below 40 years dadi mayek sengna tabadu ngamde adu ultrasound hena prefer tawi aduga above 40 years weragadi mammography si khwaide na kana machine tools ama were haita mane ma hadi screening tongna na bagi sima leira ada hujiki na are haibasi confirm toroko matam confirm toroko matam sidadi maruina swaida treatment options si lactring edani adu patient si hanadi kaimta khangdana masi yam very innocent when lakse duini adu magi na ri lena gi mo mutu gi matungina test na singba kadu ada musi cancer na re ka haibase khangba matam dadi shock tok duini den ada cancer na ba haisimaktabu ayambana masi hopeless ni na he khani adu punsi se khoi hingba ngamaro dogdumna adu swane khali adu sigi akiba certain fright adu am panicky we basum bagase legle adu patient sing si swane torko matam confirmation to matam da directly dum boy dum wari sabra kamai to patients moi counseling um to kamai counseling se sisu amna khoi yamna confusing oiba ta kano su dum yaudab na te ko ayambana khoi gi patient sing se aigi sagi oina haisarage moi se once diagnosed toro matam da treatment se breast cancer ki treatment se khoi gi kuina dum sange bako no manga si se hekta laaga admission tawraga nongalaga operation tawraga ni ni humni leramaga hangi bana te ba mai se around 8 months kumba dum sange ko aduna patient ki cooperation yaudadi masado karino na khangjadadi treatment taw se mangonda explain taw ba options mayam ka ge je explain taw se am lu ba haitare aduna ayamba dadi koina adum patient duga singna dum wari sane sina kwaidagi best option hena khale na sum sabada ko adagi khara amasu lai chakhani la mani aduga thokhrani ko machanu pana amu changa ga natra machanu pina sang haibi ganu ga haibu dum yauri ni sina na aduni adu without patient to the inform taw the magi hayangwai surgery taw matam da any form of treatment taw da consent haiba malakani adum si adum phajana doctor du na seng information pibi da bagi yamna confusion uhendana mana yumda sakhraga wari watai amu sabada maina yamna confusion thoi ado doctor ga patient ga gi marakta certain misunderstanding karigumo tamda paw phawna hogda bagi nungai tabisi dum thokpa yaduine ba mane aduna aigi di aingonda treatment taw kano taw bajing dai di seng seng na loimak hai habatar haki nungai ra moi maju ko atangi sok habatar ko asmi loimak phawom ni normal response ni adum with time adegi mai further proper counseling tawkanda ayamna accept taw habatar sime mungaji sigi area simene ko kan thokoi skip to buya drise mane mane simasu khamina hoi awareness habis simbagi tangai phadru su lei brand man phauji simale ra the types of ngasai breast cancer se doctor su sai slightly mamang da kan panbi budung tobi types le brahman types every koi gi breast cancer se koi gi breast cancer ha ga mayam na disease sama kan punjan bwane ba every breast cancer is different way ba magi different in one sense magi aggressiveness ko yam na thuna sandokan ba adagi khara amna swagi local area breast kadang adum laiba magi genetic makeup se all different breast cancer do koina samlapna adum makhan mari thona khaidoi haiba tare broadly makhan mari thona khaidoi kai hormone moisita koina yengi se hormone receptor positive oibo oidaba ko aduma laire adagi mayamna so HER2 gaina haiba kano ma yauri receptor ma yauri si positive oibra oidabra sigi jida permutation combination tawraga triple negative kaina laire moise kenta hosiki aina hariba receptor mayam amu positive oidaba moise aggressive oiba tumor ni adagi HER2 ga haibase moise aggressive oiba tumor ni aduma pu moise aggressive oisu koi yamna treatable koi chemotherapy natraga trastuzumab ko sigi daksida yam phasana respond tawba tumor ni simala re samlapna magi ko adagi ani subda koine treatment gi yenga gadi koine ani thona khaide ko amada early breast cancer haira ko early breast cancer sina breast la inga de yamna pick iba tumor haitare ko adagi ani subadana koina locally advanced breast cancer ko akoigi heklak pada yam chauna leiraba sigak taga mi matang karaga leiraba sina locally advanced breast cancer haire adagi ahum subada mana koigi metastatic ko
ꯃꯦꯇꯥꯁꯇꯦꯇꯤꯛ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯔꯨꯗ ꯀꯩꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯇꯥꯁꯇꯦꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯒ ꯈꯪꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯏꯔꯗꯤꯀꯣ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯄꯣꯝꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯥ ꯅꯣꯏꯕ ꯃꯤꯗꯗꯤ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯡꯅꯥ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤ 40 ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯨꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯈꯪꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯠꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯪꯉ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯤꯡꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯠꯂꯨꯔꯗꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅ ꯊꯝꯃꯒꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯒ ꯃꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯆꯠꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯄꯣꯝꯃꯦ ꯇꯪꯉꯦ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯄꯣꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯔ ꯗꯦꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯪꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩꯁꯦ ꯐꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯤꯅꯣꯃꯥ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯇꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯍꯥ ꯆꯍꯤ 25 ꯀꯨꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯍꯤ 90-95 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯤꯅꯣꯃꯥꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯕꯤꯅꯥꯏꯟꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯃꯥꯔꯕꯣꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯤꯅꯣꯃꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯖꯁ ꯔꯐ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯍꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯤꯅꯣꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ 100% ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯋꯤꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨꯀꯣ ꯐꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯤꯅꯣꯃꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯞꯁꯦꯁ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯨꯖ꯭ꯋꯦꯂꯤ ꯆꯥꯖꯦꯟꯕꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯆꯤꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯅꯤꯄꯜꯗꯒꯤ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯥꯈꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯥꯏ ꯆꯥꯔꯛꯄ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯣꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯗꯛ ꯑꯦꯛꯇꯦꯁꯤꯌꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯗꯛꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯤꯅꯣꯁꯤꯁꯀ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ NDA ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀꯧꯋꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯕꯔꯦꯁꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯅꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦꯀꯣ ꯋꯤꯠ ꯍꯣꯔꯃꯣꯅꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯄ꯭ꯌꯨꯕꯔꯇꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗ ꯍꯣꯔꯃꯣꯅꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯞ ꯇꯞ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯛꯁꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯟꯚꯣꯂꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯛꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯑꯍꯟꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯅꯀꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯡꯉꯦꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯁꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯐꯦꯠꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦ ꯅꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯑꯇꯪꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ
mainly sigi keno sing jin ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ stigma ꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯪꯒꯣꯏꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯁꯦꯜꯐꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯤꯄꯜ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯪꯕ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯤꯞꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ breast self examination as such ko only breast self examination na akoigi samna si matang sida latringa da kenom ta hajo akoigi cancer gi screening test ama ko suppose akoina breast ki self examination isana examine to busima leire ko adagi mammography ko si se akoina sungna nadriba mi ama da akoi screening to bogi se moi se dum common oina sena ba kind of tools ni ko aduga akoigi breast self examination sina screening oina sina replace to boya bra haidi yade kaigino de akoina screening ama test to matam da suppose akoina compare to re suppose mi lising ama se akoina mammography na tawre khalone ko sei khuningi sahi kunje tawre na khalone moigi magi effective se kamai ke haida population ama mi suppose mi lising ama nupi lising ama tawre sona kandana screen to da mi lising am leira ani sigi population se compare to ri ne ko hayang wai breast cancer na sida na bana mi kya na raga sigi population screen to da bisna mi kya na raga si se compare to matam da akhoi gi mammography gi disi am phajana kanare haire ko aduga hojiki self breast examination gi disi se ss kanadaba keno mane akhoi any study da si je self breast examination se thoidong na kanade na law first kunna paibsina nang whatever method you do yamna accurate oiba si teach tawbada yamna luba akhoi gi fanam haizara su khoina si patient da akhoi gi study me amna hai si moi patient na magi follow tawbase sigi se khoina mi amasula ga self breast examination ngam goni amasula ngam goni adum tawde ba sigi se over the years is approved torom aduna kana de aduga tawbagi di hojik self breast examination je mayam gi su sum khangnaba ama hauga self breast examination je mayam tawbagi se khoi gi mirror amagi mamang da lepaga khoi gi left breast in right breast naga pairaga yengba ko adigi sumaina maraga aduni tawdoise khudje sina oida oisina yetta naina pairaga atang arak leibra ka hongba kari legi ha aduga sisu yamna khoi gi aina ngasai yamna anoiba mi keno dadi yamna effective oidaba keno whatever keno tawrasu yamna thoiduna kanda ayambana breast cancer pumaga lakpa jingse ayambana masada leire se dum khange ba moise adum noma traga noma keno da dum khange ayambana moise khoi dil masana dile taw kesu era moidra na haibase sidai sine pathuk chamba haita adu khwadi chawu problem si mane khoi gi anywhere da khoi soksano ba khong se ko anywhere da abnormal am leja adum pham da dum soga adum pham da dum khange ba khoi mi si su yamna akhoi thoi dum na thirudraga su ko day to day use to matam da khud da kenom sok puje dum macha am tang sot dum khange sumaina breast da su ayambana nupi na loi khange aduga moi se gumba mati leire se khoi sima adu lotion biro no sini sigi sanjir ba du sigi community cancer breast cancer awareness month and hai se magi paujal so duni mai message so du weduruni aduna suma kitang jingna babu leire di aduna lotion na thambagi matam na tre aduga isana self breast self examination se tawraga ina foi brai oide hojikti affordable kano tawrabna affordable or koi manipur so koi mammography se ayamana almost every hospital so khara se loi leire na khali aduna tawgena tawradi koi hujik se kano screening mammogram se si sida most effective oine na khalo jam nunga je sima sigi rules me amsima dum phasana takpe yam nunga je sima doctor da lakchaning is hojikti treatment options is ni aduna narakanu habi yade magi stage su lejerani adu nariba singsi very much concern wor kanda particularly moida cancer na nariba singsi da moigi
according to stages oibra kaman karmani yeng lain pathap si kari anu lain pathap leire aduma amta tapi ne laing bagi matang jaina sai ahum early stage breast cancer haibam leire ko ri khara advance oiba aduga confine to breast na confine to leibna moina koina locally advanced breast cancer haire ko adagi atopa body gi atopa liver da bones ta kai spread to sumasina metastatic breast cancer haire khanare ko akhoi gi early breast cancer haibisina yamna pikpa breast cancer less than 2 cm hai tare ko yam pikpa ayamana moi se akhoi gi screening mammogram aina haibse screening mammogram sida khangba breast cancer se amana early breast cancer oigali ko moi se khangpas aduna early breast cancer sidasna akoina usually magi breast cancer gi treatment da sangi se akhoi gi surgery ama adagi chemotherapy ama adagi radiation si ohum sine men sangbase ko dakala magi stage ki matung ina karamba surgery sangoidra chemotherapy sangoidra sima leira ko aduga usually early stage breast cancer de amana koina surgery se tawre ko surgery se ahambada tawrani adu matungda koi magi biopsy ki matungina koina chemo se kaptoine ba adagi adugi biopsy ki result ki matungina koina radiation se tawdoini aduga mayam gi concept akoina surgery da lokthokpa sengdabagi chemo kapine na adum khanba se ayamba patient na khalle si sungna natte ko akoi gi breast tu gi akoina breast surgery tawri se magi main concept akoi gi breast talai ba cancer gi magi staging ne ba kadai fo yona sandokra kai gai adu kyam chaure khole adu yengdabne adu gi stage tu gi matungina kapine ba ade mayam gi misconception sanjidana cancer do lokthokpa loi sudra adu gi chemo kapine lai si ma adum patient adum adumai adum khadab na te duna hana khoi ayamana kano siloi sangi haita akoi chemotherapy jing side every breast cancer patient ayamana loi sangi chemo se sang do ni 1 cm gumba henba size khara sa 1 cm antraga 0.5 cm ine size gi hormone gi status ki mayang gi matungina ko ayamana maina chemo se adum sangi haibata aduga surgery gi matang sida muk sigi maruna asigi su thamise conventional treatment haitare breast conserving surgery for breast cancer so area sin ado si ongtong akoi ga elaborately kari no tawu yari se karamba mioi da karamba stage da aduga tawu gi kanabasing adagi usiki early breast cancer game le locally advanced di kamai to cancer ji am sauna le ramane ko adum gana di koina hana surgery to busi aro adum kan hana mu chemo piraga koina surgery mu to doini haji chemo pixel size pixel ga ko aduga to doini ade da surgery gi matang sida koina surgery gi evolution jam ta hajara ke koi gi 1890s ko swai de gi ko 130 years back haidara adai matam da to number surgery se koi gi yamna mutilate keno haidara ko yamna vast surgery to me surgery sina only cure dum kan chemotherapy leram de ko chemotherapy se after world war II matung de ne chemotherapy gi lai se ado last century 1890s why the only surgery se moina pangna breast se lokthoni adagi mi lokthoni am adba adagi muscle ga se lokthokna to na me adui duna koina radical mastectomy haina ko adagi last 1960s tagi horaga ko gi 80s adai dagi sigi radical mastectomy se kanadre aidana koina mu matam da study me am taraga modified radical na mu tore ko sesina kamai to ga the breast se punna lokthoni nakana na buduma aduga mi segaki mi duma lokthoni aduga thaina mamanga de lokthomba ko gi muscle ga gaise daka laitre lokthoktre ha aduga moigi result se samana ko gi adumaina yamna extensive oina surgery to buda patient da surgery to bulo kan yamna disfigure oibo adagi khut sa lengba masal do yaudramina magi side to the weakness laiba ko base yamna issue eram adagi in the last 1980s why dagi hore ko gi breast nariba breast sigi breast loimak lokthok tabida only part khara khadang lokthokpa ko aduga breast hana gi adumaina adum shape naina sana
masak mong tana breast ama manam thambira masisine akhona breast conserving surgery na kawrisi adu sigi hoji habirisi magi according to stages oidi oigani adu early stage da yam pikpa centimeter du yam jadaba haita 0.5 adu 1 kitang helabusu adu mana tawuse isan sandoctri nataga sandoe haibisi da sandoctri na lawragadi hojiki kanosi conserving surgery si tawrapum matamdani magi deformation mayam lagtori lawthokriba mayam do adu swaidadi doctor hoina being a surgeon adum tawbibra breast natraga magi augmentation haigadra semba magi swain tawbuse kana consult with whom adu swaida cosmetic surgery kari gi da plastic surgery gi role ma adu implant gi kari gi role ma la kramai tawide adu laktinga da kana hojiki breast tumor massage di lawthokraga koina reconstruct tawre haigare koina ko adagi khara sawbo tumor sina hana chemoject piraga pixel ala kanda yamna sawbo tumor baw do sidi pixel ala kanda hojiki breast conserving surgery se yam tawba 80% of the cases yare have tare ko adagi hojiki tamona haibigeba kaino da reconstruction breast lawthokharani ayam matamda sigi se reconstruction surgery se koigi oncoplastic surgery na amalai ko okay ai cancer do lawthok matung da koigi plastic surgery techniques mayam se season ra kanda oncoplastic surgery na adumang ni koina tamui so koigi breast da natraga cancer da specialized ba sigi sini koina tamzaru si hai ta koi oncoplastic surgery se ayamana every breast cancer surgeon khudimang na ayamana tawe aduga plastic surgery ki darkar le pasu yawi ko layout pasina usually kamai tawe ha kanda koi breast ki tissue se le hodra kanda koina atopa area da gi hai ta ko koi nangan da gi natraga puk da gi tissue se lawtho kanda hapsan ba ado punna tomina basu yawi ado ayamba the oncoplastic surgery surgeon koigi breast cancer surgeon plus plastic surgery ga tomina basu yawi si case by case adum depend tawre have tar like you know di aina normally naturally lejaramba potama anabuduna marmora kanduda pura madu amputated when nakaktat kraba multilateral when lawthok kraba ada deformation mayam lakodu adu isagi psychologically yam nungai roidena aduga amuk yam sin harkar masagi self esteem da mang duini ba adu sina anabdu cancer di phabaya atupa side effect haigadra wakhal gi anabam di ma leidurini adugi akoina breast conserving surgery sita akoina breast punna suan lawthoroi ba ko nariba area khara do nariba koigi tumor se si se lawthone is am ka khara details hoina haira ba koigi si di lawthoi ba pot sina akoina na margin ga se yoroba yaujiba ga se akoina patient na ot de lai ngai da akoina mu left frozen section na tha doini aduga pathologist na mu harak to nangi lawthoi je senge microscope te yenga ko within 30 minutes ta haira kanda sida aduna area breast ki any areas te akoina rearrange so hai tare ko sigi sine breast conserving surgery sida aduga mayamna khangadabna akoigi manipurda mayamna su dum hai even other surgeon na bo hai ni moi breast to surgery surgeon na su dum hai ne kari gino akoina breast conserving surgery se manipurda pick up to ngamdri se je ko aidi leira surgeon tawba mayam leira aduga akoigi patient ni kari gi pick up to ngamdri no hai kan da akoigi breast conserving breast lo ma lawthok taba conserve tawgraba patient jing je moi je 100% radiation darkar lay koina aduga akoigi total oina lawthok ki basiti akoina mi radiation je mi 50% ama darkar lay ni 50% ama lay roi ko aduga every breast conserving surgery se radiation ama darkar lay radiation se usually 5 weeks ne pidois Monday to Friday time the mini lepaga 5 weeks every day is 5 weeks extra ma si treatment the lakwa duna patient na si ma se explain to rakanda ya na ko manipura radiation machine la is a few years back only rims katani adu so all manipur gi 37 lakh si radiation machine jama katani
sina khoi gi manipur se aina kan da breast conserving surgery se si pick up to ba ngam da bagi am important oi ba khoi gi ha makhong ma wali ha ba breast conserving surgeon gi di lai ra keno gi su lai ra patient men power lai ra medicine tools da wala pa hoi ado radiation gi machine si da wala pani na khoi na si se khoi na patient da moi na ju prefer to da ba de gi another 30 days sama extra hena sang tu ni ma gi treatment doctor na sai habi ba matam da maru na breast cancer si lying ba hai sima it takes a long time adi yamna thu na lotion ba yam po de ado de care oide ado short stage oide yam sang around tha tari ni panchang bagi wan hai kari kari no magi procedure si kamai to gon procedure se usually khoi gi typical breast cancer patient ongi haizar age ko variety makhana surgery si di khoina khoina uji dai je ayuk te patient je la hala ne ba ko hana work up tarani opd da 3-4 visits adum change ko hana admit to ngasi to da ba patient je ayuk te admit to hala ni ngasi surgery to ni numini ni gum de gi maximum da to main le ra ga ma se yum da han ga ne ba si recovery da muk ma se heal to ba khot pa 2 to 3 weeks sang ne ba ko adagi 2 to 3 weeks ma gi report nga ni 2 to 3 weeks de la ni within 6 weeks ki manung sila ko na chemotherapy da ka le ta de amu chemotherapy da mu pi ra ne ba ko sina medical oncology na ta ni chemotherapy se usual khwai ki common oi ba triple negative mayam na maximum mayam na common oi na se akoi gi 5 months se chemotherapy da dum sang ne surgery da magi hek first visit agi kana magi heal tro ko da 1 month ma sangani 5 months ma da sangani ko ha ri chemotherapy gi loira kan da mu radiation se mu to do ne adai da aina radiation je another 5 weeks ko radiation se da every breast cancer toning ba kangbu ma di husiki radiation jima adum yaw rodam ni 5 weeks ma adai breast cancer to do kangbu ma di husiki 5 weeks se yaw ba ya yaw da ba ya su depend to ko nature of this test adu akoi budi am concern budi boy adu doctor ne thinu bi se doctor ki experience makta de hekta dum wari sajja badu pamja ba haitar adu moises mane to ko ko se stage du advance kuma kari gumba oiba natta bada mai to moi gi hangi dana magi kayam successful rate hangi survival rate hangi ado rate sing se an kramai to kitang dai da tips kitang thambiram ba ya early stage study moi gi 5 year survival hai ko koina ngasi se suppose mi je operation je sama gi je mi sama je breast cancer na ba se early stage da moi je sahi manga matung da mi kya hingani hai se 5 year survival ko ado early stage breast cancer di after 5 years matung da 85 to 90% adum hingane okay early stage adagi inga size given locally advanced breast cancer umase moi se atopa body ki part ama da yamna sadukpa moi se keno to moi ki locally advanced tana mukhara handara ni around 60 to 70 adagi metastatic breast cancer da di khoi gi 5 years survival se pangwang wang de maybe 30% with khoi gi possible treatment roga another 70 di with 5 years so dunga da dum sigane sigis aduga sigi variation se ko single individual ama lakpada akoina haiba se da moina di am khangning ba do haiba se kanam tana ngam moi ba sigis adu magi general condition adagi magi hormone status ke am the variety me am na all these many nga kanda samrapa sin sima matam sang su changba patient da su waduri ba financially emotionally maruina doctor sing da su cancer na ba laing ba habisi mukta ba chong challenge ma adum sigi hardship sim thengna ga leini adu mai pakpa adu pakpa habisi gi chang si kay mam pakka de habisi so so wa hanga mo ni adu smai to mutam sida maruina hoji doctor ni biri ni ai cost factors di kramai to ye adu ma pan da to di pesa am changi kholen hai adu sai da locally yeng ba ya bagi kanu su khudung sa su lera amina kramai to akhoi gi surgery se amana without any assistance hai tare ko third party assistance hai the government give card natraga insurance ka ga yaw da surgery gi se amana within 1 lakh loi lakh ani ko private ki nei na hai jare se government da free lere ko adagi chemotherapy ko chemotherapy study yamna khena gare cost factor se hai tare ko akoi gi common noina moi gi HER2 ga have is possible hidak se mu khara tangkhale bo adagi variety hidak tadi pangtang tang banate amarom da hai di ko chemotherapy sing se duga magi
usually akoina chemotherapy pinarises 8 cycles ko 8 cycles sitting je 8 cycles the first 4 cycles every 2 weeks PBR 3 weeks PBR another 4 cycles in a hida amane sida every 2 weeks PBR so weekly periods we have cycle trying to ko minor weekly periods we had do weekly periods in a ko gi mayam moida patient da tolerate over wade ko usually aduna sigi mayam se course every chemo horaga natraga chemo tarom da blood test ka mayam to busina course wang ya hai tare ko chemotherapy da adegi radiation se suppose private da around 2 lakhs ti sangi aduna punna thani pan sida emotionally financially amna changi hai tare sima adu mapan ga comparatively yeng matam da di manipur da tawrise to some extent akoina khara sapai sapai adagi plus akoi gi logistic ki paisa gumba je suma se mapan da chali do sida dilai chado kwai gi nungai ta je koi gi se manipur da ha ga suppose sizo hospital ha ina ina surgeon leira chemotherapy laite radiation laite for the time being adagi aduna patient da koida mu surgery to maga top da chemo top da thaba chemo da top da thaba si se patient da under one roof tawiragadi well and good adu khidang satuk sin tawudugi nungai aduna patient na su moi da amna frustrating oi ba ko adagi adugi ne mainly moina yamana mapanda adu near future da adu maina loimba installation ngamna wi khon bagi adugi establishment kai planner lege si jagi hoin sisa ki leram gani adu details makte koi ju khangdre aduga aduna administration da somda leirabni otherwise aduga manipur gi hoina hajaraba da roughly koina khangba hajaraba da last 3 years ida koi gi manipur da cancer hospital se before 3 years amul leram de cancer specific hospital aduga 3 years is the hospital cancer hospital functional way of the part by part fully functional way the yauri 3 years is functional way of whom you're aduna mayam na sum khawni kam yam na koi gi population sida cancer se kam nam nana bugi no sida dima keno sina moi hospital setup ga lais se yam na yam na nai hai tare koi gi population sida haibadi hospital ahumaksi loina mabuk itan tanna patient singsi changapagi wafam laktar gadi cancer na bagi masing si maru na manipur not only breast cancer gi wakak tanate cancer makar khudimak naramba na adi mai masing si yamna madu nemin di lauroi doine man mayam join north east is the cancer capital of india ga join yam nunga ji sima adu sigi yam tenani abagi matam su almost solution jare aduna tham chupne thabum chupna pangthuiba maruena sigi breast cancer awareness month na october thase adu hujujik siga mari lenena doctor ga phamina jaraga wari sabagi tanja su hello doctor phangjare yam nungaje adu manipur gi massive people singsda maruena especially breast cancer have nupi wising da sigi observance ga mari lenena ni aduga onco surgeon na mo ni kari kari no health tips aduga saida koigi take home message when kari kari habibi mayam especially nupi sing dining base any aina hijack first symptom ko ani ayam mana moida amna confusing oi ba ma su lai moina breast pain se ayam nupi the nai ko breast pain se koi cyclical hai tare koi mens kalam dai da na ayam moi se breast cancer ga maram sungai le na de ayam breast cancer khudimak koi ya pomba kai ke lebi sing sing ambo na de aduna na da kanguna la apomba kai ke lebi juna mayam se kai birunu adum yengthok piu aduga hujik koi gi breast cancer awareness mansiga mai lenana mayam da sigi every 1 year mak ngamdraga su every 2 years the mammography screening sa after 40 years da masi tawthok pi gadamni koi gi guidelines mayam lei ri bas dai sa ko koi gi every yearly taw haiba kangbu ma adagi yearly taw na ado after 40 years tagi taw ba yare adubu after 50 years tagi di compulsory 55 years suppose 50 to 55 size the breast cancer screening quite age group aduga 40 years and above symptom leraga lakpiu ko
aduga symptom laitraga the 40 years and below haitare ko 40 years and below the symptom laitraga di screening tawbugi darkar laite masi su mayam daina khangan jani yam ngai doctor aduna hojiki October thasi yam maruiba maruina akoigi breast cancer gi nationwide wena pangthoibani sigi observation se aduna swaida akoigi ngasi isagi yam chinbiram doini adu matum du kaitok pir hello doctor gi platform se lapibani aduga ngasi gi thamjari topic se breast conserving surgery for breast cancer haibu sigi matangda ina wangkar hangje adugi pakum mayam ama adagi maruina doctor gi expertise whatever level information kuding mutu I viewing mapum lo tambiramba sigi dam tang ok tam doctor thagsa ponduk thank you hari wafam si thamjabul wena ngasigi dim tang ste hello doctor gi thorom lo sinjare meng ta viewing amukan khurje You